Juragan Tingkop. Yes. Bedaro darmo angandiko inggih rise sampune asa punika daging aturida Sang Prabu Yudhistira maosa ora resida Bathara Darma ngrentehan pawacana waduh kapiana Bapo daging sabuh wacananida Bathara Darma uduh cening pianak bapa Sang Darma Wangsa angani dewa lentang suci kayon di dewa manut kadi aturi dewa majeng rengangan manire uya tidak hateng luwih sing mau tamu kayune dewane Bapak menton sing cepok nyen babu lakar mintonin nangani dewa pangpeno nyen babu mintonin angani dewonya dawa ngambe toyo ngune namirip ti dewa nutuane madaninget ritat kalaning nyenduga malu idewo ngambil toyo mare ngalas dado duga sing uni dewa ngambil toyo wantah tepuni kering tengahing wano dewade ane dakating matur kamu semata idewo sami sedong melarapan ngambil toyo ditelenging wano dewatone ngawena ngraris
maka sami semetoni dewone ngemasin palatre kalau dituang bapo ngoji ritat kalaning idewe ngambil toyo ditelangin wano dewado turmaning mawasano mekejang semetoni dewone sedo ritat kalaning ditu bapo lantas nguji kewentenan angat ni dewe bapo ritat kalaning ditu bapo mas semanyo nyangupin tu tekeni ngangani dewa ngoripang sang bimo seno adone pasemayan manirone duga seditu tua sumangup lakar ngurepang mawali areni dewa ide sang Werkudara idewa nentan ritat kalaning bapo nyangupin lakar ngurepang yo Werkudara sakiwalo idewu nenten jengiringang daging semayan bapunia ya nasang bimo aneka dewa tusing jengiringang daging penyanggup bapuni iya nadini dewune sang Werkudara jago waliang bapu manumadia kekayon nanto hasang nato ngarares rikalaning puniki kekayonin raris Antokido sang Prabu Dewi Madri jantan sade napi desane kapikayon Antokido sang Prabu rikewentenan ido Dewi Madri sampun mojanten ido pacak nanang keduh kitana duane ngatangan ma putra male napi tesane mahawinang sapuniki yen Praden Ida sang Bima Sena raris kaurip mojanten puniki kewentenan Ida Dewi Madri nenten Ida maduwe putra siale katungge
Semedon idene sane pat-pat punika wenten raris silih sinunggal sane kapikayunan sane ketunas antuk ide sangat tewet nakulo nawe sahadewa sane katunas antuk ide sang Darma wangsa majeng ring ide Batara Darma boyo jewenten tios silih sinunggal te punika nakula utawi sang Sahadewa saking kayon pagah suci risa sampun asapunika ide Batara Darma uyakti sangkaning pagah kewontenan ide Darma wangsa ring pikayunan ide sanedah kating suci nirmala rawa asung tuara kayu dewa ngudang nararis rawuh punika sane marupa asu nika raris dewa nenten jekayone dewa ningalang kewontenanipun asu